Rutin itu lebih penting daripada sekali buat banyak terus. Hari ini saya nak sampaikan satu perkara yang penting yang ramai orang terlepas pandang. Dalam menyimpan emas, yang menentukan masa depan bukan sekali kita beli dalam kuantiti yang banyak, tapi buat benda betul berulang kali sampai ia menjadi rutin. Kita boleh beli 5 gram hari ini, tapi kalau kita berhenti, tak akan jadi apa-apa. Tapi kalau kita beli 1 gram sebulan, tanpa gagal, tanpa skip, 10 bulan kemudian kita akan lebih jauh daripada orang yang beli sekali banyak. Rutin itu lebih kuat daripada satu tindakan yang besar. Sebab rutin membentuk tabiat. Tabiat membentuk disiplin, disiplin membentuk simpanan dan simpanan membentuk kebebasan keuangan kita. Jadi kalau kita nak masa depan yang lebih selamat, kita bina rutin sekarang. Walaupun kecil, walaupun perlahan, yang penting kita ulang banyak kali. Setiap bulan tanpa gagal, sebab rutin yang betul akan membawa kita ke tempat yang betul. Mulakan rutin anda pada hari ini. Untuk mulakan simpanan emas bersama Buat Beli Gold, anda boleh hubungi saya dan jangan lupa follow, share dan juga like untuk info lain tentang emas.